Мэйкъопэ гуманитарно-техническое колледжым дизайным кӏэикъутамэ Новгород ӏокӏищ темпэ щеджэ. Адыгэ шъуашэм ишӏыкӏэ ныбжьыкӏэхэм ягъэшӏэгъэныр ягъэджэн программэм къыдыхэлътэгъэ псырылъхэм ащыщ. Ижърэ адыгэ шъуашэхэм къащегъэжьагъо лъэпкъ тхыпхъэхэмкӏэ гъэкӏэрэ джанэхэм анэсыжьэу мыщ студентхэм щарагъэды. Илъэс пчъагъэ хъугъэ адыгэ шъуашэм ишӏыкӏэ тызэрэпылъыр студентхэм зэредгъашӏэрэр. Илъэс тӏокӏрэ тфырэ фэдиз. Нахь куо зэдгъашӏэзэ къэшъулъэгъурэ шъуашэхэм ятеплъэм тынэсыгъ. Тхылъхэм, фотографиехэм, атет сурэтхэм тяплъызэрэ ашъхьэбэлагъэм сурэтэу атетшӏыхьагъэхэр зэкӏэ къэтшӏыгъэх. Кобль Дарина дизайнэмкӏэ колледжым икъутамэ истудент чанхэм ащыщ. Ицӏыкӏугъэм щегъэжьагъэу ар дизайнер хъунэу фэягъэкӏи ихъуэпсапӏэ екӏурэ лъагъом техьагъэу гъэсэныгъэ зэрегъэгъоты. Дарина иӏэпыӏэсэныгъэ нэмыкӏ шъолъырхэми къащегъэлъагъоу мэхъу. Школым джи сызкӏэсымди айдэдэу сыгу рихьтагъ мыр. Арти мы направлениемкӏэ скъычӏахьагъ седжэнэу. Апэрэ илъэсым курсым сшӏахьагъ седжэнэу нахь бэкӏэ зэзгъэшӏэнэу нахь куо иджы нэсэ щеджэ, икӏи зэсэгъашӏэ, икӏи къыхэсэдыкӏы. Дагестан сыбыбыгъагъ Всероссийский фестиваль потомки великих мастеровым синоминация вышивкэмкӏэ апэрэ место къисхыгъ. Шъуашэр хэтрэ лъэпкъи культурэ къэзгъэбаихэрэм ащыщ. Ар щыгъын къодыеп, тарихъ псау шъуашэм къеӏуатэ. Тхыпхъэхэр саем изыӏахь шъхьаӏых. Ахэр дахэу тэрэзэу зэбгъэкӏунхэм уахътэрэ кӏуачӏэрэ бэу теогъэкӏуадэ еӏо. Мы ӏофыр ащыӏэ къырегъэхьагъэу адыгэ шъуашэхэр дышъэидэхэмкӏэ ыкӏи шъагъэхэмкӏэ дахэу егъэкӏэракӏых. Ащ нэмыкӏэу лъэпкъ нэшанэхэр къызхэщырэ джанэхэри Даринэ едых. Джырэ дунаем адыгэ сае мафэ къэс щыплъэшъущтэп, ау хэдыкӏыгъэ горэ къыхэпхъо джанэм тебдэмэ нахь современнэу къэлъэгъощт. Джэщ фэдэу дышъэ ӏуданэм хэскӏыгъэ ӏэпэщысэхэр Даринэ ешӏых. Иӏофшӏагъэхэр зэнэкъокъухэм джыри къащегъэлъэгъонэу егъэнафэ. Еджэныр къызиухыкӏэ икӏэсэ ӏофыр лъегъэкӏотэщт, адыгэ шъуашэхэр зыщыдыщт салон къызэӏуихынэу фай.